Ti snimam kako hodaš. Evo, ja se nalazim u Gizi, pored Keopsove piramide. Idemo polako ka njoj bliže. Ez a tudod, az egyetlen egy, ami a világ főcsodájában. Ima 40 stepeni, danas je 24. jun 2022. Okay. Evo jahanje Kamila na piramidama. Evo vide se piramide i mi jašemo Kamile. Evo Kamile. Silazak sa Kamile. Say hello. One minute stand together. Photo together. Evo stigli smo ispred piramide. Idemo. Može. Evo idemo ka Keopsovoj piramidi. Ogromna je. Desna strana bila je ovdje još jedna piramida, to je prevada arhitekti koji su napravili 3 piramide. Okay. Evo je Mykrinisova piramida ili treća piramida, to je visina 60 metara, za njene zgradnje su potrebni 15 godina, ali faraon Mykrini htio da napravi njegova piramida od granita. Pa kad stižemo tamo vidjet ćete 5, 6, 7 reda od granita, pa ali faraon nije završio, nije uspio da završi zato što umru. Englezi kad su bili ovdje, našli su njegova mumija i sarkovag, ali naravno su... Irena! Ej, ajde! Idem, evo. Evo Irena jaše Kamilu. Test. Evo jahanje na Kamili. Evo Irena ide iza mene. Sad ćemo da se slikamo da se vide sve piramide. Evo pustinja. Aloha! Welcome in Egypt! Danas je 25. juni 2022. Bye bye! Bye bye! Barak al-Barsi!
Zašto? Zato što smo pametni narod, da ne potrošimo baterija. A, zato? Egipćani tako su pametni. Pa to kao i naš. Sa juga se kaže. Znate, kazna kod nas za radar platimo 7 eura, može da vosti 150 na sat, platimo samo 7 eura i na primjer ako ne daj Bože vozite pa zgazite nikog pa slomaju nogu ili ruku, platite 20 eura i idete kući. Da, ima 105 miliona, pa imamo popust, dosta ljudi. Da. Sve znate kod nas, koji je prvi put ovdje kod nas u Egiptu, sve kod nas kontra. Sve kontra kod nas. Tako smo navikli, razumijete, tako su Egipćani navikli. Već sam vam rekao da ceo Egipat se nalazi u Africi, ne znam jesam vam rekao, nije problem. Ceo Egipat se nalazi u Africi, osim pola ostrva Sinaja, koje se nalazi u Aziji, znate. Okay? Mi smo 105 miliona stanovnika plus 5 miliona imigranti. Mi imamo dosta imigranti, skoro 5 miliona, većina su Sirijci i Palestinci, ali imigranti kod nas, oni ne žive u kampovi pa svuda, oni žive sa nama, znate, jedu s nama i uče s nama. Sjeverni deo Egipat se zove donji deo, okay? A južni deo se zove gornji Egipat, zato što Nil teče od juga prema severu. To je najduža rijeka na svijetu, znači, znate Nil, ne znam jeste čuli za problem koji smo imali mi Sudan sa Etiopijom, ne znam, znate, zato što u Etiopija oni su napravili velika brana, ok? Ja se nalazim u Kairu, u Egipatskom nacionalnom muzeju. Evo ovdje se nalaze neke figure. Evo, krstarenje brodom po Nilu. Evo Kairo pored